na nyaru aru itro ne wandikite baruga injega maida jana omba kwithira ukiarire mantu jamaingi wa mbere buru uge bwaku ngo konte twici chenrete ne konte MERU omba kugate Gomongera mbuga twari zono kairi yanda bwere on kuma siasa ne nangutigara siasa twangi na undu gwetambere na kwenye mtungora mbora ya na ndi no siasa ne ane mbi gutumunye wandika manto yorandikite nanda mwere it is true wendo mire siasa ne chidurano ya chetago elective politics indi tekanda litaya kudogania tekam watuka oni itadogania manto ya siasa kairi na ntiandika manto ya siasa siasa ira ndo mire siasa specific butembo na kienine ngechwa kura kana ngishira na mashira yare indi nonto Mumeru ya bangi na mtu Kenya nungeta mbere tu kudogani na ucomment kiri siasa chichi ya mirwaki nyeshi ya Kenya kana nya Afrika kwa hiyo ni intellectual rate yako au tu mtu mtunya correct kwa ni kero ni ndani kama barugere ndio kinyeni kanchangie kandi tamaendeleo maoni kwenye tuona wena lichuki ya siasa ando wakita maoni yao Kiraitu Murungi kindi na right yako ya kuita maoni yora tu akulita ndemi lichuki ya siasa na ndeto igichunkaja gavana tichunka barugeje ku no lite manto mwingi muno lakini atwambire no tubwa mbere bwa kwira gavana KAGITA ne gakabika era mwangaza no mwankethra gitikiria gwitaniria ngugi na MCs they are like conjoined twins but both igana we governor withire twina experience miaka 5 kwithire governor na miaka 5 kwithire senator nikyo ntubwe no batu bakwithira kugatane katikati ka MCs na governor na nikyo withire governor Karamungazo akere okagoma katiba yuga county government ni county executive na county assembly ino definition ya county government ko county government executive waki Kenya assembly ko assembly kedoeteo utena county government rio kana executive kedoeteo utena county government edereao ko kere constitution yongo ni watana ya assembly na county executive tu wala badekani tuwe de sheria uti muntu bautigongi nonto it is true budget yongwa ikabangwa ni county executive ende no mwanke kurukwe na assembly mbere yomba utumirika alafu budget yongwa ni county assembly igachoka kile executive weta implement kono kuona county assembly kare kurukia budget county executive ne toite na mbesha kwenye hapo kidogo ya madhoni ya kali wala wateria MERU ile watueka county assembly ni raregire manto ya tubo kulika so ko na ndiko kuza kuna gitumi ndo angicho yirishi ya serikali ya county itenguire amu nikenda manto ya yonde serikali ya county kwenda kudivia yomba kudivika ko unandikio mabataro kana tuge kirira kiromba kwithiro kirinkira gavana Karamungaza kugenga na kuithia ngwatani no KAGITA ne kakatu na MCs bugati uni yake ku bantu bonde abakirero kinya ba senate kinya ba council governors ni bawite ngabano MERU na county assembly ya MERU baitengwe bari amwe nikenda MERU bawita correct tukitonyera ntito ingi warete manto ja budget na KAGITA ne gakaituje gavana Karamungaza in fact aritanguge na budget iro tigite pengine nali na aspiration mwanya kana nali najarenda kuthithia najarogo bangite kuthithia pengine no kuona endelea kutanguina na budget ya kumonka budget ingi kana supplementary budget ithirithwa ni ontubwe
Kwa umebo kuthia ja mutongeria nomba kwezo advocate ndira kuthithia u na kairi no watani nteto ya World Fund no ntonio leta kithururi kikionde kiwe governor wa muthomi wa watho na ituje kairoti no shirigite MCs banenkiro World Fund directory pesa cha World Fund directory lakini kwa thitha yono nenkanera 20 million yoku pengine omba kwa governor ora uri hotha kai kaira mungaza kirira kininteto icho jiro wa mwirate mbere kuya bire bibinge muno kire kiria kemush kumbuga to separate no separate sidio renda tuambire na ambire manto budget na budget akere kire chunku loga budget kinya kedira none kana yari technical documents madhabu na number is actually a policy implementation and document yani manto yaro kurugania kadithia gutethia MERU kana gukiro naro kuthiria budget mbere mabamba kuga turenda kuthithia manto yariku abo akarande ku candidate na manto yonde yaikirwa then ya pre-budget preparation papers iwa ku papers imechitawa budget outlook paper na budget strategy paper hiyo ni shule kuna madhogania na serikali kwenda weta na tu ni proposal iluko wakanda ukiranda ne budget sia kudije manto yao tuge nande itokaritende ya tugerana ringabana towe to kwenda kudhiria nyonta ya roji MERU na mtu kutena MERU kila tukadhia ni wekarambo kuna ndito akarambi tukoga ni umbo ingana tumba kudhia realistically tukoga tugete minimum ya nara kutena roji ya mboe 10 mboe muni umbe singana tugatara na de beshe uchi tukandika ndene budget tuwe kede kenda milioni 500 milioni 600 we all that kono makabwa mbili na candidate somewhere na de mbere kweja kuandika those figures in the budget kwa budget process ka budget cycle ile interview kaya kwe o mieri kenda ndo na tekambiri tena ndi ukona ya dirikari nene anti wabeta KSC Governmental proposal ila dirikari kwenda wekira ndende ya budget like na public participation kuna ndi dirikari county tutrambelia mutaratara yu tuchereri dirikari county MERU akikana iko dirikari ya county MERU ingemba kulicha miriti so nontowa gashawira aliku tutromba kwambiri mubango jwa budget na tomba gusherero watuika mwaka yukudira tutirabanga mwaka yungi tutite roke rokali ngabana ina mbati non tutatite tokurukia budget ya mwaka yuju nende budget ira yali na mawani yetu urato da kudivya MERU kwa arendera kudivya ya madhugania yawe karendera supplementary budget yani akakorora manto atonda kudivya kenda divya manto yawe ene bua orande girwe ogira muntu wenenya kukurukia budget muntu wa kujanio wa ino na MCAs awaga tumira budget ira to ino mbere egitarera kire watu bichisoki but nambwa na mbiri teno te milioni yako ya ne 10 then every word ni gato ekirite budget batutarite magabu yetu na tuona wa pairing use ya tuacho nyingi utemba kuona pesa nyingi kurukini ya milioni 10 mwaka juu pesa cha World Fund governor pengine umba kwa riviande tu ya teno to ni retete shikishiki on okay binatu tenyo then award
ne kwenda kunganania maendeleo ndani ya ward nontu omba wetote na mubango ya ward fund kana ura ukanganania ward oweto kukiambeshira chonde uri ngabana uko wambeji chonde ndeta waka nacio buri kana ndeta waka nacio tigania kana inontu gutikyo nakyo ya kugirio thithia yoro kwenda nande nontu yoro MERU kali dombe da banyuma bangi wa imbere yo tugite atunganani woni chonde cia MERU kwena atisa basic ya kuonania ntura chonde cia MERU kwe maendeleo ya gwita kumbere na no twetaga ward fund ward fund ile undi mwanasheria ni mbije etendemeka kuandika katibene na etendemeka kuandika ndene ya sheria nontu wakira beta separation of powers ya kuga kuri member wa assembly tuwe kudwa iwo implement projects but ward fund yetu yale budgetary instrument leto kubanga budget nyo twabangaga tukarita tuge 900 million tukaga kiri ward 45 o ward etengerwe million 20 kwa thirikari kigita maendeleo ikona every ward ina maendeleo ya million 20 na wondire kunene muno nena thine nyingi muno ya muthara tukuwa niongerwe kinyelate million enu chakete bo ko uri ambeje ciareo miaka ire ya mbere itombete kureta 20 million in every ward alafu neto abangitire chetagwa ward development committees kote MCA bakaraga ndikuwa ndenda barabara aja ndenda roja aja ndenda dispensary ale ward development committee nibo bakaraga bakarita maoni yao ya kwa watu turodina kila tukwenda muno nkuruki ndintu kena yakina bawo ikirambesha kwa youth bange kwa ruji bange barabarene antange yusho usoro ngatite ukuruka kiwango kire takutangete hiyo embo wangu na ward development committee jeri na tongeria ba ward achiwe wera waliku atongeria ba cooperative atongeria ba ekuru atongeria ba youth na nyaba market na tubange yaba so that was the plan ko MCA wanekagirwa mbecha shiriki ward MCA though patron wa ward development committee oyore MP edagirwa ali patron wa CDF correct ko kama kosa utonya yakuga MCA kabaya wambesha wekera kiondone kana wagenda kudidia shoro kwenda no ni kwenda system ya ward development committees na ukarida madhabu ni yetu kare kondria cha tione county composition ya committee ile ku na rimwe ndadhiurukaga ndengabana tukoga ward development committees to share agreement chondi tukwenda ushone ile amwe na ndito akaragika kimwe bakauga batutire tuge ba municipality yayo mazo tukwenda bange bakauga tulibanya ki west tukwenda na niki na ndito kwa all those priorities na projects yao na ndiye yekero amwe ikatuika hicho implemented area through the budget. Ndio bana. Ukiendelea tu no baruge jito kuchunka lakini I can go ahead. Kuga ward fund ni irigo and ni offend doctrine of separation of powers. And it is true. Itwagarite uguru kinyende ene ya Senate. Ward fund yandikwa sheria ni
kinya draft ya sheria ni iriku but ya ritho yona yomba offend ya constitution ikyo yagirire the world fund ya ndiko ndene ya katiba that time manuri kananya Supreme Court ikiuga CDF itself yesiriko sidio na CDF ni ere kwamberia ndege na mantoa maingi kwa ene kushano nando kona ndi bakonda kwa sheria ndikenda igitabore ko world fund ndege ya province ya sheria to yira na CDF but you ask me as a lawyer kwe viore mwe chia sheria ite komach na reality chia tobetu this doctrine of separation of powers ndacha kurukitwe ni philosophers wao to Montesquieu in 18th century in Europe negi tarere ni king wa right now all the powers we ba chogan doctrine ire kanyenya powers ya absolute monarchy lakini ukaida ngogi ire mpia kudhivia to the France kana UK is very different kirengo ire mpia kudhivia dene developing country ute kansara kana MP kwa Ulaya wetagwa barabara ni wananchi kana yetu mbasari kana mantu yange yeyo beo bakara nara bunge na debate mantu yaja kwero kadi ya barabara na dispensary na kudidi development. That's a model which is in the landlord countries and it was not originally conceived in the doctrine of separation of powers. Konade ni sheria which is out of touch with the reality. Konade, I think in Jesus the law is made for the man, not man for the law. Ko tutuwiko dheko ni doctrine chanzo wa kwire. Ipo kaza bwana gavana. Atuchunke barugeje kidogo na kitungo kimwe no ririte describe character ya gavana Kaira Mwangaza na uga mutongeri okwenda gushine ewe enka kulikegurure ewe enka na binambi pengine wetu rekiri microphone yetu ni wetu tegeteza do you think Kaira ni wakali ojo mwandikete kibaru kana ko monera tuno tubochina bo siasa kwe to personality trait antu bonde batekali umwe kinya kanisa ne kule wenda kuira mkurukie wangi and all that kwenye kinya siasa ne antu ni different and my own study an experience ya character ya Governor MERU ni unumpandikite yate ni mtoto kwenda gushangirori ena tongeria bangi na ikona ate kuona kana ngao na nyambisho bangi ate kuona na tongeria bangi era wale wenka na wananchi yaba kumugonga sidio and you know that is what ukaraida kuna kwenda film star for you to shine you with mkodo wenka jata itidroi irijeri mwanka kwena kwa kwena omba kwena that model of leadership as celebrity leadership model na hiyo ndio MERU na ni retete de nemo kuona lakini kiweke defense wena ugitaja mwingi muno tiko bindu wetere na tongerera akonekana na nene kiria kona ni ananchi no tigo ba muthurite na bo ba muthura. That's correct. But if you analyze that a little more, wote kwa na kuona ni antu bangi wala na kuona ni antu wale you know imbigira yenda kuona na bangi by the way kinya nene baikura kinya oni ndinga kura kwa kwenda kura utakwenda kule kwa
right? So it is just a governance model. Kuleta wa participatory model. Ara mutongeria gwita tongeria bangi bakaria bakabanga na bageta ba implement. Kana mukudene reta wa top down model. Ara wori guru ogeta kagiria bangi mbura. Sindio? Kwa hiyo model. Era munene ndio. Na ikegera au no tunyewa bangi no anene. Na uti tenda kwa recognized. Thina itithira kou no tukuromba anene betu bonthe ibene nami na bagire gukiria bangi so kenda gitumakira kiomba kugitata kunyenyi kiomba kuthira the fact that you know ogono witia utu witia wenka no witia na bangi you need a support of other leaders. Bana gavana no twire no ligarire okona senate thithia buria ikorega ku impeach governor no tupo maite jare kiri maite 63 na jaire pengine no tumuthomi wa sheria na no accusation kana no maite John MCs ba muthekerete nkingone no ligarire senate ko tinyari mwe riri ore mbutuma kethra kiana undari senate na mbua yata ambita ya ngavana wa Kericho indari wa chairman kudia kera karwale na ara inakyo na ndi three senate maditanga ya Kenya yandikina na sheria nyaro yazi bakeya kwalia but okara ida article 96 ya constitution we senate very specific na ndikingo senate ni ukali interest cha county kwa hiyo no number 1 tuwa tukarite interest ya county to senators na matedeka wa sheria ino ntu itekere court yetawa kwa sai judicial political process uyu mutongeria wa siasa wejite ugambirwa ni siasa bangi na makosa ya ditangi na yema makosa ya siasa nya ndenjero mbakwewa ni ndenje siasa ya kulitogitene ke ya siasa inakyo kwa yera teko tura yantu akudugania maditanga ya yo no manka ya approved senate ekamba kureitha iyo liato itanga abanori gwa karate ara MERU antu bara muthurite gwa karate guntu kule number 2 kinyanga banone wa koligi ino tukathurio yatu yani kumenya aya kwa impeached you need political death sentence ino tunande wa impeached tuma kurunga makairi ile to tunyo forever na de bakairi kuwe bakona kethera na kwaza yo kwa yeku kuinjirenge jomba ku kwa solved with kwa unande inkodogania baraba kuerewa in the role of the senate ya uni nandi all ntari very surprised kwa ule senate yitre but senate yongo kamitikiria kinyone ona kwena makosa yone dikiria senator Peristo Biko ura ya my sister kama adhani tumiro ombana nikenda ombo kuyokalira nene bangi kama adhani tumiro onana nikenda uya unene na lukumio so inya senate niona kwena governance issues but baba karande kaboni kuinjira ngiomba gutumirwa antoa ngavana oyo ngo makoze ya kare kebisho amiru getambere ari
Ario. Kwa kinyayo governor Kirinyaga ni iguru rais wengo akiuga ibo bamusibire governor Khaira Mwangaza itarikiriga kiuga. You know, it's a political process. How do you achieve political ends? How are political decisions made? To munga kwa na political lobbying, isn't it? Kinyakura tu chwagata. Tekato ya tukali nawe twakuonera kou bara betre kuona munene muno itwara wano na tongeria bekuru na nyana nene ba governors so they are within their rights. Atori etere bwana muntu na royal chuma chonde yomba kuona ima ningenda kumenya kaire no alirite kibaruge yoga mugongo jujo tuzo mbiri jo zalimi na kwezera jo na tongere mba kwezera be wathania nteriri tukwerana no jana kinyama rieto ajawa kina professor Margaret Kobia kina Rawi Matthew Muthaura uliona apart from nanguiria munini wa rais Rigathi Gachagua kumita KAGITA gaka kureta nteriri yamu pengine akuru baba na domi baba kuwadhania babaterekana bena kanya kwezera bakwadhania nteriri cyo yirikana tutotere munini wa rais adirikire ngogere buga munini wa rais Rigathi Gachagua na kulita ngobinjaga na no kuona na gutumira time ciawe kuona ntutuko bangi nyanje onya nyiri so he has gone out of his way with the kuleta MERU amwe na itukana mushokeria nkaro ntu baguciye na kuwa ciye ne ekena MERU yomba ko yamwe na itukona na kwali na jumbe na kwali na MCA na kinyangava na itoramoni no itudwanire imanto ya mega ya kuleta mu yotu together nontu ora kumia nandi ni mu MERU tio wale anje wigere yukinda na kine wa mulimo mkuruki ko nanda nto wawe na mulimo na nto wa MERU na tukomba kubire mulimo yo haraka ile yoze kanavyo komba kugwa ko nande twechokaire babonde nkalo president twechokaire Rigathi Gachagua twechokaire ajumbe betu na MCA betu gatukuwa thene wereo tekere thina yante wathuri yake nakura kinyaro bashindiro nakura ya watu kinya tutore wa MERU na twina relatives na interest yetu within MERU na tonda MERU kinya datu tunenene MERU etambere bubwega na yomba ukura nkuruki na tuzo twina maendeleo zaidi ko nande yatruwa grupo iki tangwe kwina ntu bangi MERU kinya wale na experience nene sana mantu ya kuwadhani antu ndomba kuweta Reverend Dr. Kobia Kobia era wa Kiraitu kuma kwao Kobia na ali munene wa kanisa chonde cha Nduguruji na eno bishinjiniwa na ketantatu na nduga to munene gwathani ntu dene Kenya na no gadra yantu abaru ya Sudan na ya South Africa ko nande ari wa uno mu MERU ya tuna manzia mane yuri tuteta muntu yo ntu kule mantomba kudwaiji through experience yamba tutetheria kudiria correct mantu yaja correct mulaura nariku ira na kibake baruite muno na mulaura kinyata tayari yo muno no bagothaniri na tomba kwika theri na maendeleo Kenya for 5 years kibake president na Raila prime minister kinya muntu yo ngetha na retired still ina mathogani na experience ira itete guyeriko Margaret Kobia munene wekuru na naitete guyinja sana sidio kwina Raina sikadera oti da magambeni ya njuri MERU yonde
kona ndilo tukuga antwega mbali tuwekari kai ya kashagua na MPs na MCAs kinya Ameru bangi nye bachowe malugani yao ina wayo muteri Ameru betwe tuonera tomba kuyana mo quality decision ndo merit. Correct. Yeah. Na tuithirikari ya bwana gavana tuje kiama gyaku kia bas kisamao kana kiri ndene ya ngwataniro ya Kenya Kwanza na kiri barweri turonete kiri ntito kathomba mana na pengine moya karaja uko ko gukorotera thirikari lakini turingenda kumenya status ya kiama gyaku kindi ne ngwataniro na Kenya Kwanza pengine kuna uteithio ukimba kwethira kireta na mbinambi na kari wathana ya naonge kugantu bakiuga kiama kiki basi kyo ki behind thini rakawira thirito yakurukira ndene county ya Meru pengine ndo twina waja nego party linda no twire nteto ya kiama kia basi actively kwa Kenya Kwanza na kwethira kikirikana ikyo kikureta thini jide ne county ya Meru kukurukira antubamu. Okay, nuwa sana. Niwe kiama kia basi batu tuambiritie tuwe murengo jwa Azimio na tuetete kulene tuwe murengo jwa Azimio inde ituthikagiria muno na kinya tuisho wakura antu be ya gutwira directly batwira gukuri bukaria mantu haraira gukune kwao ni kwa Ruto. We knew that it was in ground yote with that ekuga but remwe manto they are not as easy as it looks yatawajari na surface ukugania remwe kula kine creation wikingi kinyasi yasema na antu abainginya baturingire kura ituye baringire Ruto kura ento karira kurira raira ringiri Meru ntare kura inkaisa kuni uto akalia tu kiama kia campus tuna wega itukare na antu wetu arantu wetu bali na tikatwari na personal tikatwari no thu na batu ashina na bo mithikari nturi wa Ruto na ubangi kwa nandi after elections watu tuzo kuna Ruto na itwa ero count kwa as we are talking now kiama kia basi ni kiama kimwe kira kirendene ya Kenya Kwanza na tawani yana igwega tuongera Ruto bwa Meru kithirikari nontu nonda thirikari ni ura buri kuwa baingi we support thirikari no thirikari ba ku support ino kuruki kwa hiyo tu respect tuduania wana thirikari ya Ruto staturo down Meru bakona maendeleo mkuruki nontu watu twinde na ndetu nyuma ya William Ruto. Regarding impeachment MCA akwe bonde tigomu bonde ibaringete kura go support governor MCA bare tikabari bakiama kiambasi bari bambasi ku bari ba Jubilee bari ba Kenya Kwanza na byama byonde na nye baba independent bonde ni bari ku elected nominated kuna ndio tumba ku kiama kiambasi yetete kuri impeachment ya governor are MCA bareo bonde babyama byonde lakini muvaleo basi yandi mugombas ataguri kiama kiambasi mu wa impeachment ataguri kiama kiambasi aguri MCAs na kinya watu turatongeria babasi kata doma ngathitine na kubona TV ne yora bange bagitate kwa era ya purely mubango jwa MCAs.
buru rieto rĩaku irio maira kire mantu ja impeachment ya senate na kwina nya clip mwe chetha wa wakili ba gavana Kaira Mungazi bona na area kwiro thurite mwakoroku kwithura ari murungamiro ikundi fulani na ije defense economy mukoro the first gentleman of county MERU murega baichuna batera kwithura kinywe akiendelea kuitira MERU ngugi etonye nitura twa basinda wa youth na hustlers na MS pengine ituko methiri ebine katiba kana watho butiki tabu bwega uria first gentleman kana the first makoro governor batera kwithira agiplay role kalinde ne county kyo we na experience ile we ni miaka 5 na miaka 5 ingi kile bunge ya senate role ya first gentleman batera kwithira kaliata na first no, it is true. Katiba na sheria itawetaga mtu first lady kana first gentleman nowhere na kinyara tukudhuro goto wa kudhura first lady kana kudhura first gentleman but the reality kulingeta wa power of proximity yani kwewe na power no tura kwe na munene na urora kwe na wori munene ila ni mwekuru kana mukoroku ko kila murega ina kione power of proximity no to no mukuru wa ngavana and kinya mwekuru kwa Priscilla kinywe na power of proximity ila undale ngavana nande na tetu ngaki kinya uru na ina first lady isn't it na nuonaga first lady uru ina marathon na nera gore ta beyond zero koro karaga first lady ibatomagero bishiciao na gudo na that relationship kudija into kema ya utethia community batu tano mbango jwa tawesa program tawesa program jwa mbango nambo yiro kunya nandi ya wokirie kuru financially politically and socially yani ko wokirie ora bomba tuweke kuru babega turene ciao na nyakoba ekobokiria yusumi bobongo nikenda bomba ukamata bongo yoto sasawa na you my wife ari you mwekuro kwari patron you na taweza program ya Ministry of Gender na ibaina chairman banki na banki ya bau ko mwekuro wakwa ari wekera ngwango yurito na de kinya mulega teka ina problem ndaje mwekuro kwa munene wa you know I think kama wide restraint no to ya makro huru utagwa rungamete mushemanio ne akara ya manto ya mushia songi na kinya makro akana yote ya campaign and before that ye to edrikari utagwa kuga anything manto ya edrikari na ateja ukarandi ndio bishini ndona zibeyite no edrona kali ariko kana ya cabinet karinde no edro ariko ko nande murega ina rights ya ushwa group iromba utongeria socially ya ukiria ntobeto ya umweko wa uru na beyond zero murega no musician no ke program aga support musicians ba eba MERU nete ni ombere na supported and that can be recognized and celebrated mbuga dinere derero gakuoneka muno yaka you know au mete nyuma ya mbere ko unande tugenande akombire kwa limantu wa senator kwa limantu ya deputy speaker wa senate akiwa nebe itoga na thirikari atonye into political fray goto na thina if he can be behind
ya support mwekoro na nyuma inayo program wewe ya social ndi tena necessarily utonye na serikali ngura I think no dinero au otherwise utemtu kuga imurega tigana na mwekoro we sidio na utokuwa murega kuonekana ende natigire urorulirwe atuika no kumanage serikali kiugo gya gukiri ntubamire bakutizire kire buruko na gavana tegete kamere uri kira ntubamire wanku ayo mwaka yo mwero na mwaka yo mudru iyo na thina nyingi muno kireoni na miro wangi yuyo ina mpara yuyo ina ngigi na ntobingi ya bira itwari thina sana oni kyanku program mwaka yoyo yo mwaka yo mwaka yo gikeno yo ngwataniro na gukiria miru onara muntu ali na ndi oni nti siasene nende ngachumia keda ni kulima ngirio kulima lima na ndi nau Nairobi niguwe ni chako cha sheria ngageria gutetheria na gukiria miru onara ndi utero private sector otherwise wega muno na I wish Amiru Wonde a very happy and prosperous new year. Thank you. Gavana Deito monija Gavana Bairo Kontemiru na Kiraitu Murungi na oni mongera KAGITA ne gakande mwolithio mubira kana referee ko untena maoni ko nande kibiri kenu monija kuje kana monija kuje ko rietwa Boniface Mongera na nuto kinyira mudia